Mbiuki augete hena ungumania kuona kambuni ciciare iria na taito cia ngundu ici undu uria Mbiuki aroria megwatire taito ici atia tondu ngundu icio cihamitwo kuma iria-ini na njira ya gwita muthanga niguo mone mugunda wa kurutira wira. In the fullness of time we are going to come up with our report. We are going to interrogate all the players and we are going to come up with a report which will make recommendations on way forward in terms of all the englobed, all, whether it is illegal or illegal. Kuma kaunti ya Meru, aikari a Cirimon gicigo kia ubunge kia Mburi ni makaete iguru wa kiria marauga mugunda wa eka 5 uria ni wa thukuru wa Cirimon Mixed Secondary School kuhahamwo ni kambuni ya mundu kiumbe. Mubunge wa gicigo giki hamwe na minister wa migunda ya kaunti ya Meru maugite ni mekuhurana na ngukumio ino. Ugawaji wa mashamba unakuja, kitu ya kwanza ni barabara na public utilities zinawekwa na barabara zinatolewa, alafu ile ingine nabaki ndio inapatiwa raia. The people who have grabbed the school land, we are going to have to start a process of initiating revocation of those titles. Sawa sawa? Na tugikira muhaka kaunti-ini ya Tharaka Nithi, MCAs ni moretio kwaraniria na muingi hindi iria maundu megie muingi marariririo kana gutuo. Murugamiriri munene wa Chuka University Erastus Njoka akiaria kanitha-ini wa PCA mwena wa Kamande niwe wikitie muhua uyu. Hii nchi ni nchi ambayo ni ya wananchi na ni lazima waulizwe. Ni lazima tutumie democracy kwa jambo lolote. Tuulize watu na kuwe na consultativeness na participation of the people. Natogitiriha kaunti-ini ya Kiambu atongoria kanitha wa PCA ni moretie makanitha mothe magitire migunda yao kumana na turia nime aria maroka thutha-ini na kuga migunda ya kanitha ni ya andu kiumbe. Akiaria hindi ya uruguria wa kanitha wa PCA mwena wa Kambui, munini wa mwandiki wa kanitha uyu Dagitari Alfred Bogendi augite arumiriri amwe ni maranyitanira na turia nime tutu kuhama migunda ya makanitha. Turahoya ati andu aria mara inside andu aria angi iguru ria kanitha ati mugunda ni maneane mugunda uyu manetwo ni aguka itu twanetwo nigetha turuta wira wa kanitha na turuta wira wa muingi. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wanjeri wa Kariuki.